Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Ernest Maury ubade President kaseng Bharatiya Janata Party Meghalaya Union ulaang magapisa pagkaseng National People's Party ka ay kadi kapisa ka Basushem Ram nagi bank. Uba Ernest ulaang baga scheme baka NPP klale kabalagtip kum ka focus ban ay 1,000 tingka Shaman na kaway pakaway ka longyeng hakaba kaseng kalaburu dagathong bahakaway pakaway ka constituency kung basaw hajar ngot kibriw an aya kata kapisa kabasan hajar tingka. Ulas ngawlingo bakani ka jinglet jong kinong yalam ka NPP ban terwa si ginong song henday kaway pat ka baukwa ban penpaw si ginong song jong ka jella Meghalaya paro kaway kalong bakani kapisa ka day ka bashimram niki foreign investment batki ay si kipat ba. Uba Ernest ulaang bakaseng NPP kalapani ki bank account jong kinong song ban thap igate kapisa Borla lapru dala die yakani ha 18 West Shillong constituency baginong ketkam jo kaseng NPP kilapani ki bank account jo kinong song hanray ulabu ekaway ka jing mahami ki patba bayo ki hap yathap Shillang namar kate pisa kade karam kin aisan hajar tingka balada ja baki ram hadian ke election ka bank kan sawan ban pani ka pisa bat kasud ulakeno Uba Ernest ulaang balada ka desi siya kapisa jong patba balay ka NPP kapendan kami kate kapisa kum kapisa shimet jong kaseng handay ulaang ba ailat baki patba jong kajela kin sngotu hi ya kata yo kaja kum baja ka por jong ka sarkar barim ha ka baki patba kisyawan pan ya karam haringkat bat kasun habang alek bantur siya ki konsulsi ki paper kadon kani ka jingle na kaseng NPP kata ka baki ong kata ka fokus ka scheme ban ay 1,000 siya kaway ka longyil bat kilaburo ka target ba hakaway konsulsi kung ba 1,000 wud kibriw kin ay kata ka 1,000 nga sulong mo ba ay kani kajing lek chung kini ki lirar chung ka NPP ban tarwa si kinong song hanray kaway pat nga kwa ban penpaw si kinong song chung ka jela Meghalaya ro kaway kan mau pa ba kane kapisa kadai ka baki shim ka loan na kini ki foreign investment bat ki ai si ki ba ki ong san hajar ban ai ya gawe ka yim ki pan ki bang account ngalap po 18 West ki dong trekam chong NPP ki pan ki bang account ki brew bat nga ngabu kawe kajing maham ni ki ba pe yo pia thap Shillang kane ka loan kinaya pi 1,000 lada ja makiram hadir ke election kabang kan sawan ban pan itu bisa bat kasut kadang jaro kapor ko mukul sama ha ka last election uang ba ya ki kandidat jung banai 1,000 kidon ki priu ki belayo orang kita bisa temne hadir 4 kiwan sanga yong pek sabak kiwan terwahi kita kapisa dari lasim menta ka bang wan beram ban ay kata kasam hajar bat kasut tenang aku bagi paiba kin nomlong so pudung ni kade hajing sisya ala da kade ka skim baka sarkar ka ay balay bai kiwi ki kandidat te ngan kwa ban bo jingli kiwi parti kimyo balay jang NPP tenang kwa akin baka ni kapisa ala da kade kanu kurkomru ka badai kapisa chung paiba ba kaseng NPP kan penonkan kum kata kapisa simet jongka tanah so bagi paiba kini berusia tamar mementa saar naik sa election kilawan si paiba bat kila lumi kita ki bang account bat abi paiba akan perkat let's say yo kaja kum baja posor ka berem hak baki briu dal adat kata kasan stem syakwan beram bat kasut kiong ko bakani ke grant ngamtip ya kata nomor ba kamsyai ba ka grant kawan nang lu pi umodi wong ban ai bisa sya kini ibadon kata ka jandan account zero balance account hadu menta bon ki paiba konsumsi kebangan ya le ngakeli don ki belayo khasan spa don ki belayo araja purely ke kran omne sisnai kata ro indri wajar unai prime minister bani ai kene ka PM kisan nidi sya kinung rep indri wajar kamut ki yo license arar hajar si kota si snem hajar kani ka pure kani ka grand ka bo prime minister ula ong ba kani ka PM kisan nidi tenang ngo ai kani ka fokus pa nang no kawan ka bisa
Hapok bekelia kini ibadon ke zero balance account. Om duna kamtam kilong kemie kibayo kiladon ke jingken ki jomi kilak poi kumba lai po jatam kibayo kini pisah. Kinong rep kebangi latip apok bekelia ha kan kasian ke bakado ke upelai kado prime minister napo Shimla Khasan Hajar Tamut kiyo kini kepisah kini ke PM Kisan Didi tak kalau ke jirap ke bakrau ya kinong rep kani kamri kalun kani ke kran ke balapha syaki account jong kinong rep lande kani kepisah ke prime minister syakini ki zero balance account ke biong ke jandan yojana kani lu kani ke pure grant tengah am sutu kani fokus pak fi keladon ke jing kenyum lagi pai baru namar kawan hakata ka basin development kamri ke jong ke government ke basin development kamri ke penyiat ke government kidon la ke jong kur kompenia bat hakadu kur kom baki ai hajing syahi kum la radai ke grant kadi penyiat lemba ke DC kadi penyiat lemba ke blok handai ke pasu pula kani kaya lemba kata ka basin development ngang subuh ya kani ke wei ke jing ong si pai ba bakium dai benong sok pedung te hadin bayo atar pisah syawon be kata ka pisah sanajar bar kesut kata ka kes keladon kelajia napo mauti napo na nompo kibriu piwan sanga kiong pet kene ka bang lawan be aram por baki ai ki penbori ni kiong bakane ka kran ai handai mentah piwan be aram kala tengah ong kata pila syasat kala tapi pai ba ki manusia ni dia bentip kan pisah kawan ai om lagi masuk ke tentang bayok orang dia bertip kan